Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kinino sabang niyo ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, duha ka istorya ang tagantang kinabuhi diri sa tuang YouTube channel nga pinada sa tuang mga subscribers nga sila si Leah ug si Ryan. And by the way, kung bago pa lang ka sa tuang YouTube channel, please subscribe and click the notification button. Ug i-appeal pod ang katabi with Ate Gems. Labi na sa mga dugay na naglantaw na to pero wala pa makasubscribe. Nabawa mo nga dako kay nagikatabang ang inyong pag-subscribe para mas mapalambo pa nato ang YouTube channel ug makapadayon ta pagbasa og mga very inspiring nga mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsunan nga makuhaan nato og leksyon, motivation ug pagtulunan. Ug sa ato sa mga kaigsunan dako kini siya ikatabang labi na sa ato mga kaigsunan nga nagtan-aw nato lukop nasod and halos sa tanang suok sa kalibutan doon na mga Bisaya nga naminaw ug nagtan-aw sa tuang YouTube channel. Unya, kung kamo na sa diha ginahan mo pada sa inyohang kaugalingong istorya, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Again, papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para mas makuha gyud ninyo ang kompletong address nato kung asa ninyo ipada ang inyohang suwat. So dito maglangay og ania na ang mga istorya nga tong dalit karong adlaw diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Mga ka-dear friends, unahon na ito pagbasa ang istorya ni Leah. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo og sa imong tigpaminawan sa imuhang YouTube channel. Itago lang ko sa pangan nga Leah. Ang akong mama nga si Maria nagpuyo sa bukirang lugar sa Trinidad. Kini akong suwat karon nag-focus sa kaagi sa akong mama nga si Maria. Year 1986 na taw ang akong mama ug siyam sila kabuok nga igsuon, duha ka lalaki ug 7 ka babae. Si Mama Maria ang ikatulo, gikan sa kamagwangan. Dako og kayutaan ang mga ginikanan sa kong mama nga mao ilahang gitamnan ug lagutmon, sama sa balanghoy, kamote, mais ug uban pa. Sugad nga nakamatngon og buot ang akong mama, magkuyugan na ni siya sa iyang mga ginikanan sa ilahang uma. Tungod kay nasa bukirang bahin ang ilang gipuy-an ni Mama Maria, walay eskwelahan sa duol mo nga maglakaw lang siya og pila ka kilometro kada adlaw para lang maka-eskwela. Bisan pa og dako sila gyuta nga giuma sa bukid pero ang kita siyang amahan igo ra sa panginahanglan sa tibuok pamilya. Wanay budget para sa eskwelahan, sa school supplies mo nga muskwela siya usahay nga way papel. Aron makakwarta, mamayabas si Mama Maria sa kalibunan unya ang mga makuha niyang bayabas, iyang ibaligya og dali rasad mahalin kay daghan man lamian nga mga o daghan og lamian og mga bayabas. Ang halin sa bayabas iya ding ipalit og papel ug uban pa niyang kinahanglan sa eskwelahan. Daghan pa og nagian nga kalisod si Mama Maria sama na lang sa panahon nga biyaan sila sa ilang mga ginikanan nga way gibilin nga pagkaon o bugas man lang para malungag. May na lang kay mao sila nga mangitag pamaagi aron mabuhi. Mato sila silang uma unya magkaot o mangaot og mga bulanghoy sa ilahang tanom unya ilang lungagon. Usahay kung wa nay makuha nga lagutmon, manguha sila og liso sa tipo. Unya ilahang sangagon ug maoy ilahang kanon Papa Joe. Ang rason nga mabiyaan sila sa ilang mga ginikanan tungod kay human maka-harvest sa ilang mga tanom, ilang man dadon sa merkado para ibaligya. Unya, di sila manguli kundi mahurot ang paninda para mausara ang biyahe tungod sa kalayo sa ilahang gipuy-an. Layo kayo ang merkado sa lungsod unya ilang mama ug papa magsakay og balsa. Mao nga maabtan pa gyud og pila ka adlaw usa pa makabalik ang ilahang mga ginikanan. Paglabay sa pila ka tuig na kahukom ang ilahang papa nga mobalhin og puyo sa yuta sa iyahang mga ginikanan. Unang mga buwan, maayo pa lang ilang pagkabutang kay arang-arang o kahimtang ang pamilya sa ako ang lolo.
Simentado ilang balay, gitawag man kuno og dato kintahay ang akong lolo. Tungod na po sa ilahang mga tanom nga mga lagutmon ug mga buhi nga mga kahayupan, Papa Joe. Pero paglabay sa pila ka adlaw nagkasakit ang akong lola ug naglubog na lang sa banig unya. Ang tinigom sa akong lolo nahurot na og gasto para tambal ug balik-balik sa ospital. Nagkautang-utang ang akong lolo mo nga gibaligyan niya ang iyang mga kayutaan ug mga kahayupan. Ang akong mama Maria nga dalaga na niya tong higayuna wa na makagwanta sa kalisod. Imbis nga maningkamot, nagbugoy-bugoy na hinuon unya nag-uyab-uyab. Nakailaila siya og lalaki nga dunay sakyanan. Iya dayang gisugot kay plano niya nga himuon niyang sugar daddy. Ang maong lalaki kay ang akong amahan, Papa Joe. Plano raw tato sa kumama ang Maria nga sugton lalaki para dunay kasakyan nga libre padung sa eskwelahan. High school pa lang si mama ni adto. Unya mao pa tong higayuna nga bati nagdungog ang mga babae kung dunay kuyog-kuyog nga lalaki. Ang akong lolo nga concern kaayo sa dungog sa iyang anak gipugos niya og paminyo si mama. Wa siya mahimo kay namay naman o namalay na ang maong lalaki. Gipahuman usa siya eskwela sa 4th year high school unya nagpakasal sila, Papa Joe. Wala na higugma si mama sa akong papa, pero nabuntis siya o gipanganak ang akong kuya. Lipay kayo yung pamilya. Labi na ang akong lolo nga kay lalaki lagi ang first niya nga apo. Nahugyod uga napugos si mama sa pakigtipon sa lalaki nga wa niya kagustuhi. Pero bisan pa niya na wa siya nagpabaya pagatiman sa iyang anak. Nag-sideline pa siya og trabaho para makatabang sa panginahanglan. Usa ka adlaw ni Anton ang laba nga akong mama sa tabay unya gibili niya si kuya sa duyan nga natuog. Dili ra layo ang tabay mo madungog ra niya kung muhilak si kuya. Sa tunga-tunga sa iyang pagpanlaba, nakadungog siya hilak sa bata mo nga nidali siya og dagan sa balay. Pero pag-abot niya, wa may naghilak o wala maghilak si kuya. Hinano kayo ni nga nakatug nini unya naglibog pa nga akong mama nganong kusog kayo ang tabyog sa duyan nga wa manutay tao nga nabilin sa amo. Sunod ka pagpanlaba sa akong mama, gidala na niya si kuya sa tabay. Dito siya naghimo og duyan sa landong nga part sa dapit sa tabay unya gipakatug si kuya samtang siya nagpadayon siyang pagpanlaba. Pero sa kalit lang nakabati siya og katawa sa bata nga kanabang murag dunay naghagwa-hagwa niini. Gilingi ni mama si kuya og naarmang gihapon sa duyan ug yang unahuna nga basin og nalingaw ra og tanaw-tanaw sa mga dahon sa imabaw. Busy siya sing gibuhat mao nga padayon lang siya og panlaba. Pero pagkatutaod, ni katawa na sab ang bata nga kadabang murag katawa nga gigitik o gihagwa gyud. Paglingi pa ni mama sa duyan, nakita niya nga nitabyog ang duyan. Bisan og way tao sa palibot nga nagtabyog. Nanlimbawt ang iyang balahibo sa kahadlok kay sa iyang hunahuna, basin dili ingon nato ang nagduwa-duwa sa iyahang anak. Eksaktong nag 1-year-old na si kuya ni mabdos na sa si mama unya mao na ako, Papa Joe. Happy kay kong papa kay ganahan kay siya og anak nga babae. Pinangga kay ko ni papa kay halos siya mao'y magbantay na ako pirmi. Pinangga pugay ko. Ug pinangga sad niya si mama. Iya ni lutuan pirmi og lechon nga bisayang manok. Nalipay noon ta akong mama tungod sa gipakitang pagatiman ni papa niya ug sa among pamilya. Pero wa na dugay na adik ang akong papa sa sabong. Tanan niyang kwarta adunay gasto sa mga manok. Ipalit niyang pagkaon ug vitamin sa manok. Ang iyang kwarta imbis untaarin namo sa iyang mga anak. Mas concerned pa gani siya sa iyang mga manok kay namong iyang mga anak. Kung masakit ang iyang manok, iyang palitan og tambal. Pero kung kami, ang iyang mga anak ang magkasakit, iya lang pasagdan, Papa Joe. Ipasagdan nami sa among papa kay mas mahal niya ang iyang mga manok para mabuhi mi. Si mama ang nahitag paagi nga makasurvive ug nanrabaho siya sa farm sa amoang barangay kapitan. Gamay pa mi niadto mo nga di pa kasaligan nga magluto. Inigpauli ni mama gikan sa trabaho, kapoy na kayo ang iyang lawas pero maglungag pa siya para makakaon mi. Mukalitlag uli ang akong papa unya mamaray kang mama nga mangayo siya og kwarta.
Muli ram ka mga kwarta oy. Wa na gani kay ihatag-hatag diri nya ikaw naman nuo ng padre di pamilya pero hain ka. Mas giuna pa man nimi mong manok. Singag pa sa kong mama ngadto sa kong papa. Mao gani nga mangayo ko para ipusta ron makadaog ko unya makahatag ko nimo. Tubag pa sa akong papa. Pero ni samot lang kasuko si mama. Iyang gibanghagan si papa unya gibalikas pagyud Papa Joe. Wa kay kapuslanan, mas maayo pa magbuwag ta. Muli mis amo biyaan ka namo. Siyagit pa ni mama samtang naghilak pero nasuko ang akong papa. Iyang gilamparo si mama. Piti-piti taon ang akong mama unya wa na siya kapiog diyang gipugos ni papa og ilog ang kwarta sa ako ang mama. Pagkahuman diyang nakuha na niya ang kwarta nilakaw dayon kini para ipusta sa sabong Papa Joe. Mao na pirmi ang eksena sa amo ang pamilya. Sa among panimay. Mao na'y among nasaksihan sa akong inahan nga way kausaban hangtod pila na katuig ang nilabay. Nidako nami man nagigsuon pero wag gyapon si Papa. Samtang si Mama igora sa pagbahad nga mobiya pero wag gyud niya nahimo. Ang pagbiya sa kong Papa, duha pa mi kabuok kaniadto, ako ug si Kuya. Pero dihang nag-teenager na ko, ni mabdos na pud si Mama maong tulo na mi kabuok. Nag-antos sa kapait sa mong kahimtang, labi na sa kong amahan nga badlungon. Samtang nga busy kayo si Mama sa panginabuhi, ako ang nahimong inahan sa kong mga manghod nga si Mark, kaya ako may tigbantay niya. Sukad siya na tao kay si Kuya, mauman ang kaabag ni Mama sa panginabuhi. Kugihan kaya akong Kuya Papa Joe, mayo mo diskarte, bisag unsa na lang iyang buhaton para makasudan mi. Manglitag si Kuya og mga mananap para sudanon. Kasagaran niya nga madakpan kay mga haw o kanabang dagko nga mga lizard Papa Joe. Usa ka adlaw niadto samtang padung na pud siya manglitag, naglakaw siya sa gamay nga dahan nga sementado nga basakan o kanabang kahumayan. Samtang naglakaw siya, wa siya kabantay nga naay tipak ang semento nga agianan. Naday buslot ug nabuwasot ang akong Kuya sa bangag. Nasamad si Kuya pero gibaliwala lang niya kay siyang pagtuo nga maayo ra after pila ka adlaw. Pero wa na ayo ang samad ni Kuya og nihubag kini nga mo'y hinungdan nga di na siya makalakaw. Gipahilot nila si Kuya pero wa gyapon naayo hangtod nga iya ilaki ning giadto sa usa ka tambalan Papa Joe. Pero matod pa sa tambalan nga giabayan man di ay kini siya og mga engkanto sukad pa pagkabata. Diya pa nahinumdum si Mama Maria ang iyang namatikdan o nasaksihan pagkabata pa ni Kuya nga mukalitrag agik-ik ug murag dunay naghagwa-hagwa unya maoy mutabyog siyang duyan bisan og walay tao sa palibot Papa Joe. Ang mga engkanto nga nag-abay niya maoy naghatag niya mga mananap nga masud-an pero iya rang giusikan. Nasuko ang mga engkanto nga iyang abay, sulti pa sa mga mananambal. O didto, nahinumduman ni Kuya ang usa ka haw nga nasud sa iyang litag nga wa niya nakuha og iya rang gipasagdan. Ang mga engkanto di ay ang naghatag niadto. Dunay mga ritual nga gipabuhat ang mananambal para mapasaylo si Kuya sa iyang mga abay. Gibuhat gyud ni Mama tanan ang mando sa mananambal ug tuod man after 1 month nakalakaw gyud ug balik si Kuya. Niadto nagkasakit si Kuya, nausab si Papa og kadiyot, napundo sa balay. Nahimong responsable nga kaabag sa kong mama pero diyang naayo na sad si Kuya. Nibalik na pud si Papa sa iyang dating gawi, ang pagkasugarol ug sabungero. Mas nidaghan pa ang iyang mga manok nga pinalit og nilibo ang kantidad samtang kami ang mga anak dili gani kapalit bisan og vitamins. Pero mas arang-arang na lang hinuon kay basta makadaog ang iyang manok mamalit siya pagkaon. Pero kung mapildi, puwerteng gubuta sa among panimalay. Nagtuo ko nga moabot ra ang adlaw nga magbago si Papa para makabaton og kalinaw ang among pamilya. Pero hangtod karon nga nag-college na ko, maura gihapon siya Papa Joe. Isip ko sa kaanak, masakitan ko nga makitang gubot ang among pamilya. Tagsaray adlaw nga di mag-away si Mama ug Papa. Walay pili sa oras, maadlaw o gabi kay si Papa ni grabe karon ang iyang pagkasugarol. Unya di nagyud mohatag og bisag gamay. Ang akong mama ang nagsuporta tanan.
Siya ang haligi sa among panimalay. Strong and independent kayo nga akong mama. Kay sukad sa una hangtod karon nga puros pag-antos ang iya na experience pero nakasurvive lang gyapon siya. Ug kami, Papa Joe, tungod niya. Mag-away sila si Papa pero pag-abot namong mga anak, kay wa mi tudluin ni Mama nga magdumot sa mong amahan. Maluin lang ko sa akong mga manghud nga maugyoy iyahang namatan og buot ang kagubot sa iyang palibot. Di lang sa sulod sa among pamilya, kundi hasta sa among mga silingan nga gubot pod. Iyahay rag-away, syagit, tinigbasay, pinusilay, kompleto tanan, Papa Joe. Mahadlok ko, basin og maka-childhood trauma ang ako ang manghud. Basta naanagan ni madunggan nga saba, muhilak dayon siya. Nagtuo siya nga nanapoy nag-away. Kaloy pud taon sa kumanghud. Wala na gani mi Papa nga kasandigan, naapagyud mi sa mga silingan nga makatrauma. Bisan unsa pa kasalbay sa mong Papa pero amo gyapon siyang gimahal. Manginaot ko nga makadungog siya aning akong suwat para makaamgo siya. Nga dili kay manukra ang iyang hatagan og panahon. Naami iyang mga anak nga nakinahanglan niya. Para sa akong Mama Maria, daghan kayong salamat ma sa imong kamaayo namo sa imong mga anak. Bless kayo mi nga nakinahan mi og sama nimo. Dili ko ma-imagine kung giunsa nimo pagkaya ang tanan nga nagian nimo sukad sa una hangtod karon. Kung lain pa siguro nga inahana, base ni give up na. Pero ikaw ma, wa gyud ka mo surrender. Proud kay ko sa imo. Proud ko nga ikaw ang akong inahan, Mama Maria. Sa pagkakaroon, Papa Joe, sa paningkamot sa akong mama, nag-eskwela ko college usa ko ka HM student. Naningkamot gyud ko nga makahuman sa pag-eskwela kay gusto ko nga motrabaho og cruise ship. Kung makatrabaho nako, di na nako patrabahoon si Mama. Wa gyud ko musudog uyab-uyab kay di ko gusto nga madisturbo ang akong pag-eskwela. Usa ray goal nako karon, ang makahuman ug makatrabaho para makatabang kang Mama aron makapahuway na pud siya ug maka-experience siya og kaharuhay sa kinabuhi. The Lord said nga that come unto me all of you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Makita na sa Matthew 11:28. Dinin lang kutob, Papa Joe, og daghang salamat sa imong magtatampo, Leia. Leia, daghang salamat sa imong tampo, hinaut pa nga matubag ang imong pag-ampo. And of course, kay kami nagpadaan niya, bata pa masaga. Ang leksyon na gyud ang imong makatunan aning istorya sa imong mama is di jud ka magdali-dali. Una-unaon jud nimo tanan matag desisyon nimo. Ang butang sayop ang imuhang pagtikang, sayop gyapon na ang imong padulungan ana. So again, the story sa imong mother is not a story lang makahimo nimo nga maka-proud niya, kundi istorya na siya para makatunan nimo ang nagian sa mong mama nga di nimo masubay sad para di ka mahiagom sa sama nga sitwasyon. Pilion gyud nimo ang lalaki nga tan-aw nimo para gyud nimo. Iampo na sa Ginoo nga hatagan kaniya og lalaki nga di mahisusama sa kaagi sa imuhang mama sa imuhang papa. Okay? So daghang salamat sa mga nagtan-aw og napatay laing istorya. Inigbalik na to sa tuang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Mga ka-dear friends, ang ikaduhang istorya mao na kini ang istorya ni Ryan. Atong basahon. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Ryan. Daghan kay kog mga luoy kaayo nga istorya sama sa unang gipangbasa nimo nga mga istorya. Gipanganak po ko nga pobre. Sa ako na inumduman nitong gamay pa ko o wa pa ko nag-eskwela makamao na ko manghumpay o magpalunang sa Kabaw. Diyang nag-eskwela na ko, magsigi ko ka-late kay daghan pa kay kog buhaton sa balay. Unya, tuapod sa layo ang eskwelahan nga ako pang baklayon, kuyog nako ang duha nako ka mga igsuon nga mga babae nga sila si Elsie ug Ilona. Magkuyog-kuyog mi pirmi. Kung mo absent ang usa, mo absent pud mi ang tanan.
Mao nga ang ending, ikahuman sa klase, pareho mi og grado nga tag 74 Papa Joe. Sige kaingon ko na nga purting kadaghan na kung nagian nga kalisod pero di na ko masuwat ang tanan. Pero bisan pa og unsa kalisod, laban lang gihapon. Bisan og lisod, pero niskwela ko og college. Si mama nag-asher og bagdok, samtang si papa nagtrabaho isip construction worker nga usahay walay project, mo nga wa pud siya trabaho. Ang akong duha ka mga igsuon nga mga maguwang na kong mga babay, wa na mo eskwela, kay manrabaho na lang kuno sila. Nakaingon gyud ko adto nga basin makahumanag gyud ko og college, kay na may makatabang nako. Pero paglabay sa pila ka buwan, nagdungan og kabuntis ang akong mga igsuon. Unya paglabay sa laing adlaw, ang laing usa ka igsuon na pod ang nabuntis. Daon kay ko niyatong igayuna. Nawad-an ko og paglaom nga makatiwas kay naaparbay upat ka mga manghud nako nga nag-eskwela. Wa na laing choice kundi ang muundang og manrabaho aron makatabang sa akong mga manghud. Ang una nako nga trabaho kay nagpabuhi ko so sa ka panimay pero di maayo ang akong experience dito. Mao nga nilayas ko. Nangita og lang trabaho unya na timing nga ang akong usa ka maguwang nga nagpa-maid so sa kaadunahan nga pamilya. Kay muundang na, kay muli na probinsya. Ako ang nipuli niya. Naswertihan ko kay ang akong amo pwerte ka maayo kinaiya. Buutan kayo. Dili lang nako kundi sa tibuok na akong pamilya. Mayo na ang kahimtang sa balay sa akong amo, pero di pagyapon ko makontento. Napa ko'y damgo para sa akong mga manghod. Dili na para sa kuha, Papa Joe. Okay lang og di ko makahuman sa kuang pag-eskwela basta nga akong mga manghod maka-eskwela. Gusto na ko nga mahimo silang mga professional. Niskwela ko og TESDA og housekeeping og tuod man nakagraduate ko. Bisan pa man og nagkasakit-sakit ko. May na lang kay dunay mga tao nga nitabang nako. Natambalan og naayo ko sa akong sakit, Papa Joe. Sud sa tulo ka tuig, gidungan nako ang pagtrabaho sa balay o pagtrabaho sa factory nga nahimutang sa Mandawi. Niiwang kay ko, kay wa ko'y taong kaon, kay lagi nag-budget ko pirmi. Pagka-graduate na kong TESDA, ni-resign ko sa akong trabaho, unya nangita ko lang trabaho nga connected na sa akong nahuman nga housekeeping. Nadawat ko og trabaho sa ka mall. Ang akong trabaho, manglimpyo sa CR ug manilhig sa hallway. Papa Joe, aside sa kalisod sa kinabuhi, daghan pugog na madunggan sa uban na mga silingan nga lagi ako kuno kay usa ko ka bayot. Maulaw lang do akong mga ginikanan kay naa sila anak nga bayot. Pero wa na ko tubayi ang ilahang mga saway nako. Kay naa ako, para nako mas importante nga naa ko'y fokusan. Human sa kong kontrata sa mall, nang-apply na pagkuglang trabaho. Nadawat ko isip marketing assistant. So sa ka-beauty product nga kompanya. Pero 6 months na pud kutob. Nako'y amiga nga gasigig push nako nga mo-apply so sa ka-cellphone company kay naa daw hiring. March 3, 2020 ni-apply ko sa Rawls Cellphone and Accessories. Daghang kay mga applicants mo nga nagtuo ko nga di ko madawat. Kay with pleasing personalities good. Sila, samtang ako, taas og suwang, siguro tungod sa akong kaniwang niyatong panahona. Paghuman sa first interview, giingnan ko sa HR nga paabot lang kay tawagon pratika. Wa na gyud naglaom nga iya akong tawgon. Pero gitawag ko niya for final interview ko no. Gi-interview ko sa manager og dako na akong kalipay kay sa kadaghan namo nga nang-apply, ako pagyud ang nadawat, Papa Joe. Sunod adlaw na dayon ang start sa akong duty. Nag-amping gyud ko nga di makalapas sa tanang rules kay gusto nako akong trabaho. Nakurat na lang ko nga naay kwarta gihatag si Madam Judy nako nga 2,750 pesos. Nangutana ko gani niya, "Ma'am, unsa man ni?" Nitubag siya nga, "Commission na dong." "Sweldo na ni nako, ma'am." Balik ko pa nga pangutana niya. Kay di lagi ko makatuo nga mao pa gani pag-duty nako, sweldo na dayon ko. Lahi pa ang sweldo ana. Kani commission lang ni, tubag pa niya. Dito na ko nasabtan nga unsa ka nice ang sistema sa Rawls ug na-amaze ko. Kay
grabe kayo kanindot ang incentives ug mga benefits. Nawa nga akong kahadlok kang Ma'am Judy kay abi na kog strikta kayo tungod sa iyahang kilay pero putan man day siya. Basta magbinuutan po ka sa trabaho. Haba, libreng plugging roles ani ha. Kontento na ako sa akong trabaho kay makatabang na dako sa akong pamilya sa probinsya. Pero niabot ang pandemic ug nagkalisod ang tanan kay daghan og nawagtangan og trabaho ug usan ako. Pero ang mga pagsuway na katapusan. Kay human sa pila ka tuig ni balik na sa normal ang kalibutan. Ang akong kaning manager sa Rouse nga si Ma'am Judy nabalhin og assign sa Mambaling unya iya kong gipabalik og trabaho. Mura ko nibalik sa uno niya itong bago pa ko nakatrabaho sa syudad. Nga itom kaayo niya niwang pagyud kaayo. Luoy kay nga akong itsura pero padayon lang gihapon ko og laban sa life. Nalipay kay ko kay tungod sa kanindot sa benefits na kaingon gyud ko nga mapa-eskwela gyud nako ang akong mga manghod. Bright man pud silang tanan. Mo nga ganado ko mo gasto nila kay nakita nako nga naningkamot sila. Pero mao lagi na. Di gyud malakayan nga makadungog mig libak sa mga marites sa silingan nga ako mga igsuon mga babae mabuntis ra kuno gyapon unya nag-usik-usik ra ko sa akong kwarta. Ay mo paminaw na nila nanginabuhi man tarong diri. Ato. Ayaw mong pada sa istorya sa mga tao. Samtang napaning akong gitrabahoan, makatabang panin ninyo, paningkamot mo. Ayaw niyo pasagdi niyo pag-eskwela. Bisan ka mo na lang ang makagraduate sa tong pamilya. Nindot baya na nga, nagyo mo mahuman o mahimo mong professional. Ayaw na lang po na niyo paminawa na sige ga underestimate sa uban diri nako nga self-punan ra kuno ang akong trabaho. Close kay mi sa akong family, Papa Joe. Labi na, kaming manag-igsuon, magtinabangay mi kung kinsa tong nakinahanglan di namo pasagdan. Abi na kog okay ng tanan. Pero usa ka adlaw samtang nag-duty ko ni chat ang usa na ko kaigsoon nga babae nga nag-eskwela og second year college siya atong higayuna. Niya na siya nako nga, sis, nako istorya nimo ay lag kasuko ha. Dito pa lang nakulbaan ako. Nito na ako mga luha bisan wa pa siya ni sulti. Kibaw na ko siya pasabot. Sis, sorry kayo. Wala ko natuman nga akong promise nimo. Dako kay kog sala nimo. Buntis ko. Dito gyud nako nibigay, Papa Joe, o dito nako nibigay. Nihilak og taman sa trabahoan. Niyaka ko sa sahog kay murag nibalik tanan akong kasakit sa una. Murag tanan akong kahago og sacrifice ni flashback pagbalik. Matud pa sa kumanghod nga buntis nga pwede ba nato ni tago kay kabalubi taon sa istorya sa mga tao. 5 months na di ay ang yantiyan pero dili halata. Wa kibaw sila si mama ug papa. Ako ra agi ang kiingnan. Niya tong igayuna naa siya sa mong province nag-online class. Ang akong gibuhat para di siya makit-an sa mga tao sa amo kay ako siyang gidala sa syudad para makalikay sa mga chismosa. Nahitabo naman na. Dawato na lang na nato. Pero ayaw gyud kung nag-eskwela ha. Dapat mahimo kang professional gihapon. Sulti ko pa. Dini sa syudad, ako'y nibarog sa responsibilidad sa kong manghod. Ako'y nagprenatal niya hangtod nga niabot og 9 months unya mga nakay na siya. Dibati og kabalaka nga kami randuha ang nahibaw sa iyang sitwasyon. Ako siyang gingnan nga, sis, sure ka nga di na to sultihan sila si mama ug papa? Basin, di na ko kaya nga ako ra. May na lang kinisugot siya, nga sultian na mo ang among mga ginikanan. Nasyak silang tanan, pero gidawat og gihapon lang mama ug papa ang nitabo. Kay, wa masalay mahimo. Pila ra may istorya, nakapanganak gyud ang akong manghod, unya after pila ka adlaw, nag-post ko og welcome to the world, baby. Grabe kagubot ang akong social media kay abi nila, ako atong anak. Hangtod nga nitugan na lang ko nga dito akong anak, kundi anak sa akong igsuon. Dito, nagsugod na pod ang mga chismis. Wa do diyaw sila masayop sa ilahang pangagpas nga mabuntis ra nga akong manghod. Gitago-tago pa kuno. Ngano daw nga ikauwaw nga mabuntis. Ako ang mangaway sa mga chismosa. Daghang kong nakaaway atong higayuna. Kay di ko ganahan nga hilabtan ang bisag kinsang member sa ako ang pamilya. Gipatawag na nako ang uyab sa kumanghod nga amahan sa baby unya nipakita raman pud. Gidawat ra pud sa akong mamag papa. Wa gyapon nako siya paundanga og paeskwela pero siya mismo nihangyo nga mustap lang
para manrabaho kay na naman siya anak. Na timing pod nga nag-hiring ang kumpanya nga akong gitrabahuan mao nga ako na lang siyang gitabangan nga makasud silang duha sa iyahang bana. Okay na po na mong life pero napa ko'y mangod nga nag-eskwela, ako silang girimayin nga magtarong pag-eskwela. Kamu ha, paningkamot mo ha, ayaw mo ka-discourage sa nitabo sa itong mga igsuon. Padayon lang yun mo. Nitando ramasab sila o ni-promise nga magtarong sa ilang pag-eskwela. Pero usa kay gayon niya to, namin na matikdan sa usan ako kay igsuon nga nag-eskwela sa college, na usab ang iyahang lawas. Usa kay igsuon nako nag-ingon ako nga base na unsa ko no, moto nga akong gichat. Akong gipangutana kung buntis ba siya. Dili uy, bloated akong tiyan kay nako'y pikos. Nakuyawan ko, kay di ba lalim ang pikos. Giingnan ako si mama nga ipa-check up siya kay base na siya sakit. Pero sige lang gyapon ko pangutanan niya. Hangtod nga nitugan siya sa tinuod. Nibalik na sa tanan ang kasakit nako sa una. Pareho na po sa nitabo sa akong mga maguwang o sa akong mga igsuon. Nakaingon ko ba nga, si kuwang nako. Kulang pa ba ang akong pagkamaguwang? Wa pa sila nakatunan sa mga istorya sa mga tao? Dito na ko na-realize ang tanan. Di yun na ito mapugngan ang kinabuhi. Di sa nato kontrolado ang mga tao kung unsay ilahang pananaw sa isig katao. Di ra ba malikayan nga mga judgmental ang mga tao sa palibot. Pero bisan pa og sunod-sunod sila kabuntis wa gyapon ko mo surrender. Padayon na gyapon kog tabang sa akong pamilya. Dawat na nako nga lain og dalan ang mga tao. Pero bisan pagkapila mapakyas sa akong damgo nakapahuman kog eskwela sa akong manghod. Di kumundang og tabang sa akong mga igsuon nga nanginahanglan. Tungod ana siguro mao nga blessed ko sa Ginoo. Nakatukod ko ga ako negosyo o nakapalit sa akong gusto o nakapaayo ko sa mambalay tungod sa Rawls Papa Joe. Thank you Lord. Daghang kayo ga salamat Papa Joe sa pagbasa o ginaot pa nga nakuhaan og gamayng leksyon sa mga viewers ang akong istorya nga realidad sa kinabuhi. More power sa imong YouTube, imong magtatampo, Ryan. Daghang salamat Ryan. Ug basahan lang ang mga comments sa itong mga kaigsunan kay doon na sila mga inputs para mas matarong pa nimo ang imong kinabuhi. Kay dili man gud sa tanang panahon nga tan-aw na to naabot na nato ang ato ang gusto or nakabot man nato ginahinay is way na siya nga may utang successful. Also remember nga time change. So ako sang advice nimo paniguro sad sa imong kagalingon kay dili sa tanang panahon nga tinuod naapakakaron tubig-tubigan pagkakaron pero sa panahon nga ikanay magkinahanglan basin sa diay og maglisod og tabang imong mga igsuon nya wa kay giandam para sa imong kagalingon. So kana lang. And again, saludo sa kunimo sa imong pagkamayon pagkamaguwang pero again magbilin ka para sa imong kagalingon. Daghang salamat og kini sa inyong ubos nga lagad Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.